Pomoz Bog, neđe. Bog ti pomogao junać. Jel mi iznijela malo vode? A vi što ne bi moj Aleks, evo sad ću ja. Onda su u zemlju propali sunce i nijedan. Evo napisi. A koga to vi tražite ako smijem pitat? Balije, nije kakva vojska ovdje prošla. Nije. Ja nisam nikog vidjela. Šta ćeš ti tu, Aleks? Hajde gore s vojskom. Napusti me sunce ti je. Hajde brže. Kako si, Nedeljka? Kako si ti, Nikola? Jel ti Mitar kod kuće? Na liniji je. Nema ga već 3 dana. A gdje su ti ostali? Otišli u Knin. Rodbinu običa, ja ostala. Kuću čuvati, stoku namiriti. I ne bojiš se tako sama kući? A što ću se bojati? Poluda niko ne prolazi osim naše vojske i milicije. Aha. Ja bi malo u kuću na krevet da se odmorim, ako može. Može se oprat malo, a? Da ugrijem vode? Naravno. Nemoj, Nikola. Naiće neko. Ne brini. Niko ne vidi.